mu gihe perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Emir wa Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bari mu Rwanda aho bari kujyana ibiganiro bitandukanye mu ruzinduko rw'iminsi ibiri. Emir wa Qatar ari kugira mu gihugu cy'u Rwanda aho banasuye urwuri rwa perezida Paul Kagame ruri mu karere ka Bugesera, ndetse perezida Paul Kagame akamugabira inka z'inyambo. Ni ikimenyetso cy'ubushuti ndetse no gukomeza gahunda z'ubukungu u Rwanda na Qatar bifitanye, harimo igikorwa cy'amateka ikibuga cy'indege cya Bugesera kiri kubakwa mu karere ka Bugesera. Ubu noneho ibikomeje kugerwaho ni amateka akomeje kwandikwa muri paji nshya y'akarere k'ibiyaga bigari ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi ishize. Hari inzira rero ifatika kandi ishyigikiwe n'amahanga igamije kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Perezida Donald Trump nazo ziri ku ruhembe rw'iyi gahunda. Hashize akanya gato umujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibya Afurika n'ibihugu by'Abarabu Bwana Bashyize atangaje ko inama ya kane y'itsinda rihuriweho rishinzwe gukurikirana ibya gisirikare n'umutekano riyoborwa n'amasezerano y'amahoro ya Washington irangiye neza. Muri iyo nama harimo intumwa nkuru za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, u Rwanda, Leta ya Qatar, Togo nk'igihugu gihagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse n'intumwa za Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe. Ibi ni byari ibiganiro bisanzwe, habayemo intambwe ifatika. Dore bimwe mu by'ingenzi byavuzwe mu itangazo ryashyizwe hanze na Bashyize mu kanya gato. Yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda byongeye kwemeza ko bihagaze neza ku gukomeza gushyira mu bikorwa amabwiriza y'ibikorwa bya gisirikare. Abitabiriye basuzumye uko icyiciro cya mbere kiri kugenda, banatangira kuganira ku cyiciro cya kabiri, harimo ibyo gufatanya mu kurandura burundu umutwe wa Fdlr n'uko u Rwanda ruzakuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Mu magambo yoroshye, ibihugu byemeranyije ku migendekere y'ibikorwa bya gisirikare, bari guhuza gahunda n'igihe, kandi noneho hari inzira n'igihe bizagenerwa byo guhashya Fdlr. Umutwe ugizwe n'abasize bahekuye u Rwanda mu mwaka wa 1994, aho basize bahekuye u Rwanda bishe abarenga miliyoni b'abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi. Nshuti bavandimwe rero, mu myaka myinshi ishize hari abavugaga ko u Rwanda na Congo bitazigera byicara ku meza amwe ngo bibe byaganira cyangwa bibe byakemura amatati n'ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu byombi. Ariko uyu mugoroba ayo majwi aratuje. Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi, abayobozi bakomeye kandi bakunda abaturage babo, Tshisekedi buriya nibyora, bahisemo inzira y'ibiganiro n'ubuyobozi bufite icyerekezo aho gukomeza inzira y'intambara. Babikoze bashyigikiwe byuzuye na Perezida Donald Trump. Umukoro we bwite, abitabiriye bose bakaba bamushimiye ku mugaragaro. Kuki ibi bifite agaciro kanini ku Rwanda? Nuko Fdlr atari icyago cyatekerejwe gusa, ni ideoloji ya kera. Abayobozi bayo ni bamwe, n'umugambi wabo ni wa wundi wagize uruhare mu kwica abasaga miliyoni mu 1994. Mu myaka 31 ishize u Rwanda rwabaye ruhanganye n'ukuri kubabaje ko bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakomeje gukorera hakurya y'umupaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bakiyubaka ndetse bagakomeza guhora bagerageza kugaruka kurangiza umugambi basize batarangije nk'uko babyivugira wo kurimbura abatutsi kugeza babamaze mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame ahora bisobanura mu buryo bwumvikana neza, u Rwanda ntiruzigera rutezuka ku kwirwanaho mbere y'uko rugabwaho ibitero. Izo ngamba zo kwirwanaho zari ngombwa kuko umuryango mpuzamahanga wananiwe guhagarika Fdlr hakiri kare, ariko uyu mugoroba amahanga ari gutangira gukosora iyo mpamvu yo kudakora icyo
yarakwiye gukora. Ubwo navuga Leta z'Ubumwe za Amerika zikora mu myaka 31 ishize ndetse na mbere yaho ubwo abatutsi bicwaga. Kandi reka dushimire ababigizemo uruhare. Katari yobowe na nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yakoze akazi gakomeye ko guhuza impande zitavugaga rumwe. Togo nk'umuhuza wa Afurika yunze ubumwe yazanye ubushishozi n'ubunararibonye bwa Afurika, ariko Leta zunze ubumwe za Amerika biciye muri Perezida Trump ubwe n'imbaraga z'umujyanama Masad Boulos niyo yatanze imbarutso ikomeye itumye ibintu bihinduka. Ibi nibyo bifatwa nk'ubuyobozi bukomeye bwa Amerika, ubuyobozi bufite umwete, butagamije guteza amakimbirane kandi buharanira amahoro n'ubutabera. None bikurikiraho ni ibiki? Icyiciro cya mbere kibanda ku guhagarika imirwano no gusubiza ingabo inyuma. Kimaze gutanga umusaruro mu buryo bugaragara. Ubwo ndavuga mu biganiro kuko ku butaka nta kirahinduka. Isoko yo muri Kivu y'Amajyaruguru irabigaragaza. Inzira z'abafasha abaturage biragaragara ko nazo ziri hafi kongera gukora nubwo M23 ikomeje kuresista, ariko ikigaragara nuko Ubufaransa imbaraga buri gushyiramo biragaragara ko byagenda kose ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa ndetse ubufasha bukaba bwagera ku baturage. Abana bo batangiye gusubira mu mashuri, ngira ngo mwarabibonye. Icyiciro cya kabiri rero cyemewe noneho kikaba kigamije gukora ibikorwa bihuriweho byo guhiga no gufata abayobozi bakuru ba Fdlr, gusenya burundu ibirindiro byabo no gutuma impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda zimaze imyaka myinshi zibasha gutaha mu mutekano n'agaciro. Icyo nicyo cyiciro kigiye gukurikiraho. Nihamara guhashywa burundu iyi Fdlr kandi mu buryo buzwi, u Rwanda rwemeye kuzakuraho ingamba zose zo kwirwanaho. Ibyo si uguca intege, n'isezerano igihugu cyahaye isi kandi cyakomeje kubahiriza buri gihugu. Ndavuga igihugu cy'u Rwanda. Ku baturage ba Congo, u Rwanda nirushaka ikindi uretse kugira umuturanyi ukomeye, uteye imbere kandi wigenga mu buryo bwuzuye. Ku Banyarwanda, umutekano wanyu uri kurindwa si ingufu gusa, ahubwo no ku rwego rwo hejuru rw'ububanyi n'amahanga bwita ku nyungu z'igihugu n'abagituye. Kandi ku baturage b'abatutsi mu burasirazuba bwa Congo, Abanyamurenge n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bose muri rusange bamaze imyaka myinshi bahura n'ivangura, kwimurwa ku gahato no kwicwa, ubusabe bwanyu bwo kugira ubwenegihugu bwemewe, kugira umutekano n'agaciro harimo no kumvwa mu nzego zikomeye z'igihugu no kugira ububasha nyine nk'abandi banyagihugu. Uyu mugoroba umutwe wa M23 wavukiye kwirwanaho kubera akarengane nk'ako twagarutseho, ugaragaje ubushake bwo kuva ku rugamba rugamije kwirwanaho, ukaba witeguye kuba umufatanyabikorwa wo kongera kubaka igihugu nk'uko byari biteganyijwe mu masezerano yabanje. Ubu hari inzira ihamye izatuma ibibazo byabo bikemurwa mu buryo bwa politiki aho gukemurwa mu buryo bw'intambara. Ngira ngo murabyiyumvira neza uko Perezida Donald Trump yasezeranyije kuzarangiza intambara zidashira no gushaka ibisubizo abandi bavugaga ko bidashoboka. Umugoroba washize muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda, ubwo bari i Washington DC, biragaragara ko Donald Trump ari gushyira imbaraga zose muri uru rugendo, guhera i Kigali kugera Kinshasa, kuva Goma kugera Gisenyi, kuva Washington kugeza i Doha. Turashimira buri muyobozi, buri mu diplomate n'umusirikare wese wagize uruhare muri ibi bikomeje kugenda bigerwaho. Nkuko mubyiyumvira rero, inzira nubwo zikiri ndende, ariko biragaragara ko ku mbaraga Leta z'Ubumwe za Amerika ziri gushyira muri ibi ngibi, biragaragara ko uko byagenda kose amahoro n'umutekano birambye biraza kugerwaho mu maguru mashya. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane. Bless up.